Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenaga Kerjaan ba ILHEC hanegasngi ulapli ya ka Corona Care Center St George School kabadon hanong mensong. Ya kani ke Jakarta jong ki bayo ya ka klam COVID an pensa ya gitu ki bru ki badai na kani ka than hi boro kawai. Badru na ka banta kisnong ki mamarjan pada ki ying kisam janjar ban pensa ya ki bahaying hasam ki bayo ya kani ka klam. Ha kani ke Jaka ki doktor ki nurse kin don baik ban kmi ibnya bat Ketenaga Kerjaan kalau penkre ru banbu ya ki oksigen ha kani ka jaka ban penon kam lada ki wantia ha kani ka jaka ki don kam kerki yaka. Stop the spread of the COVID-19. Thank you. Ya ka District Administration DC nagaliang jong ga ADHM ki doktor jogi nagaliang ga Health Department ki blatrai jutomit basngi dan pelong ya ka ne ka Corona Care Center hang ni hanong mensong dan kementaki senrang sanpo jingtia ayu ni ngai kublei ga 3 o'clock ru ki bla ai sibun ki jinon kam itiar gitar ngai kublei ru ya baro ki bla don mentah kena ka snong ru na ka snong jong ga snong nomon song ki blatrai jutomit bastep ki volunteer jong ki ban ki Asha ke jongi ki Agonwadi jongi ban galiang jong video ru latri hitom bah ban pelong ya kaneka Corona Care Center dan kementar jong itu ki beriu ki momdan jaka bersa ye subuh menta ki bendai tanginong dan tanginong bersong wat ki jaka ki bendai marjan jong nomon song ru kila ban bu ha gani gitu ini Corona Care Center di hamni naga medical team ni don ila bom reward nurses ban the duty round the clock 24/7 nang tab dengi don ki housekeeping staff ranggut bakit tray hangi 24/7 like maki do bakit koi na dong sedong nama tak infection prevention control ye ni don DO supervisor ba akum supervisor ban register ki patients ki darum hangi so that ni maintain ki data berapa bagi dan security staff ru ki ban don round the clock ban pe ki area berapa ye ka ni don ki biomedical waste shed ki dropping area donning area Natagi nursing station, ini don 50 beds, especially namatagi Shinrang. Di hangni ka in admit di cases kum kategori A di bang dan symptom, bagi di kategori B di badan bayung create nature ho ne ria ne pakpadiar kum kita ngin bu angni, bat ni ki nursing kin monitor ki kum ka temperature ka SpO2 ka ki blood pressure ka kin pe ki blood sugar level e berapa, ila don kanu mungkin kontak di medical officer berde dan kaban refer sa kinun in arrange ka referral ki bagi hospital ni don ruki oxygen concentrators ko ni lambu kalau dak SpO2 ka drop hanu no kapor ko mangilabat sa ni oxygen bat ai ki bat markum taru ngala ngim laban nani chungi ko mangin refer ki ni siwaban bu ki staff ang ni ila ai training ki bar nado DO security housekeeping staff bagi nurses ila ai training ki but accordingly can follow the protocol kung bangina ibatan sedang kita